Kopano ke matla. Se ke seo se bonwe go letšatšing la Lehono nakong ya ge baetapele ba sedumedi ba be ba kopane go homotša ba malapa a wa lobilego magaga bo bona nakong ya metsefula ka KwaZulu-Natal. Malapa mangwe ba re ba sa le lesolong la go nyakana le maloko a bo bona. Ba bangwe ba homotšwa ke gore mafelelong ba tla kgona go boloka dihlogo tšeo di lobilego. Size ngomntwana re thabile ka thušo le thego ga bjale ga ge re kgonne go humana mašaledi a setlogolo ebile re ya go kgona go mmoloka. Sibonga kakhulu. Mmušo gore batho ba lekgolo-masometharo-hlano ba amilwe ke dipula tšeo tša matlakadibe ka KwaZulu-Natal. Among those, we speak of the Mdletshe family of Indwetwe, who lost 4 children. We speak of Jikela family and Makoba family in Georgedale, who lost 5 family members each. We speak of a family from Dazenhoek, where 2 people died, but 9 are still missing. Beng dikgwebo le bona ba re diketekete tša badudi ba palelwa ke go ya mešomong ge sa le Profense e itemogela mafula. Sehlopha sa phuruputšo le tlhakodišo se rometše mafelong a wa fapanego go rarela le Profense go thuša go lota mehlala ya ditopo tšeo di timeletšego. IFP go le bjalo e ipileditše go botee ka Profenseng ge Profense sa šogana le seemo se sa batswasehlabelo. Ka go le lengwe moetapele wa EFF Julius Malema o ipileditše go mmušo go fana ka naga ntle le tefo. Malema o a bolela seo ka Clear Estate ka ntlenyana ga Durban moo batho ba 16 ba hlokofetsego e le ka lebaka la metsefula a wa gagarilego Profense yeo. Malema o re ge batho ba na le dintlo tša maleba mahu a bjalo ka a be a ka efogega. This is an opportune moment for them to exercise that section which they said does not require an amendment. So they are cowards. They can't do it. We'll rather have our people losing their lives in their numbers and protecting an individual who owns pieces of land all over Durban and leaving them and not doing anything with those pieces of land. EFF re ya go fana ka diranta tše dikete tše 500 go kereke yeo ga bjale e šomišwago bjalo ka lefelo la polokego.